tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ku barwanyi ba M23 ndetse n'abakunzi ba M23 aho SADC ndetse na FRDC bamaze kunoza umugambi uhambaye cyane uzarimbura burundu abarwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo. Uwo mugambi ukazaba urimo abasoda bashika mu bihumbi 100 ndetse n'ibigwanisho bikomeye harimo drone ndetse n'imbunda zirasa kure kugira ngo bazarwane M23 ku buryo bazayica burundu ku butaka bwa Kongo. Ibi byose nyine bikabibaye nyuma yaho M23 imaze iminsi basirwa bikomeye cyane n'ibitero bya drone iriko iragabwaho na leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanije kurwanya uwo mutwe witwaje bigwanisho ubarizwa ku butaka bwa Kongo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize birabana n'uwo mugambi mushasha waje ugiye gufasha leta ya Kinshasa kurwanya burundu ndetse no gutsemba burundu abarwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuno muyoboro wa YouTube, icyo usabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC Kisekedi yohereje General Majoro Shora Mabondani mu burasirazuba bw'igihugu kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'uburyo busha bw'intambara yo kurwanya inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zarafashe uduce dutandukanye aho ngaho. Umugoroba kuri uyu wa gatatu nibwo General Mabondane umuyobozi musha w'akarere ka 34 ka gisirikare yageze mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Igoma. Ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Goma, uyu musirikare mukuru wa FRDC yakiriwe n'abanyapolitike n'abasirikare bakuru kandi bakomeye basanzwe barongoye gisoda muri ako gace. Mabondana yavuze ko ku giti ciwe azoyobora ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zarazengereje leta ya Kinshasa. Yasabye kandi inkunga y'abaturage n'abayobozi b'ingabo kugira ngo ubutumwa bwe buzagende neza kandi buzagerweho, kuko afise ubutumwa yahawe na Perezida wa Kongo bwo kurimbura burundu abarwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo. General Mabondana asimbuye mugenzi we General Major Bruno Mezo wafunzwe mu mpera z'Ukuboza 2023 nyuma y'amakuru y'ubufatanye bwe n'inyeshyamba za FDLR, inyeshyamba zasize zikoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu itangazo ryaco igisirikare cya Kongo cyari cyabujije ukwezi kumwe mbere yaho uburyo ubwo aribwo bwose bwo gufatanya n'izo nyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yo gukomeza gushinjwa n'abantu bashinjwa kuba barasize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ukuza kwa Mabondana bibaye mu gihe Kongo irimo gukaza umurego mu bitero bya gisirikare byo mu kirere ndetse no gukoresha intwaro zirasa kure ku birindiro by'inyeshyamba za M23, aho leta ya Kinshasa ifise umugambi wo kubarimbura ku butaka bwa Kongo hose. General Mabondana yagize ati igihe kirageze cyo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo abaturage bacu babeho neza kandi batekane. Uburyo busha bw'intambara bwatanguye gukoreshwa kandi bugiye kuzanwa na leta ya Kinshasa ndetse na SADC, aho bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo birukane burundu ku butaka bwa Kongo abarwanyi ba M23. Amakuru agera ku kinyamakuru Simple Report cyo muri Uganda muri iki gitondo cyo kuwa kane avuga ko mu ntangiriro za Mutarama 2024 abajenerali ba Kongo n'abayobozi b'ingabo bo mu muryango wa SADC bateguye uburyo busha bw'intambara yo guhangana na M23, aho bavuga ko ubwo buryo buzabafasha kurimbura neza abo barwanyi ba M23. Ubu buryo burimo gukoresha byibuze abasirikare barenga ibihumbi 100, ibifaru amagana, iperereza hamwe n'ibitero by'imitwe mitoya no gukoresha imbunda ziremereye, indege zitagira abapilote n'indege z'intambara mu gitero gishya cyo kuvana inyeshyamba za M23 mu birindiro byazo byose kandi bakabavana no ku butaka bwa Kongo bwose bamaze igihe kinini bafise ibice binini bya Kongo bagenzura. Kugeza ubu ingabo za Kongo SADC n'umuryango w'abibumbye
zirimo kugaba ibitero bya rutura ku birindiro bya M23 muri Rusuru na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bariko barashaka kwirukana neza inyeshyamba za M23. Kisekedi yanze ibiganiro. Perezida Kisekedi mu ntangiriro z'iki cyumweru yavuze ko ingabo za Kongo zizakomeza kurwanya inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo kugeza igihe igihugu kizagera ku ntsinzi yacyo. Kwa kabiri, Kisekedi waganiraga n'abadiplomate bemerewe gukorera muri Kongo yagize ati nta biganiro tuzogirana n'uwaduteye u Rwanda igihe cyose agifite ubutaka bw'igihugu cacu uko bwaba bungana bwose. Leta ya Kinshasa iravuga ko itazigera iganira n'u Rwanda mu gihe leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda ko rufasha bikomeye umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda narwo rubyamirira kure, ahubwo rukavuga ko leta ya Kongo ifasha abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Byose nyine bikaba bimaze iminsi bivugwa hagati y'ibihugu bibiri byombi, aho igihugu ca Kongo kimaze iminsi gihiga kurasa mu Rwanda. Imirwano ikaze ihuza M23 na FRDC n'abambare bayo kuri uyu wa kane tariki ya 1 Gashyantare 2024 yabyukiye mu gace ka Karuba, aho drone n'imbunda za rutura zaramutse zimisha amasasu mu baturage batuye mu gace ka Karuba. Ni amakuru yatangajwe na Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki, aho yemeje ko abo baturage barashweho bikozwe na FRDC, FDLR ndetse n'iyindi mitwe yose iriko irifatanya na FRDC, harimo ingabo z'abarundi ndetse na SADC ndetse n'isoresore za wazalendo. Yagize ati kuva muri iki gitondo ihuriro ry'ingabo z'Kinshasa zakoresheje imbunda nini n'indege zitagira abapilote zigaba igitero ku baturage b'abasivile mu turere dutuwe cyane muri Karuba no mu nkengero zayo, ndetse n'imyanya yacu yose bamaze kuyitera, aho bari gutera ku birindiro byacu byose. Gusa M23 nk'uko yabyemeje ikomeje kurinda abaturage b'abasivile kuko bo bariko barazira ubusa. Ibyo nyine byatangajwe n'umuvugizi mu bya politiki wa M23 wavuze ko igisirikare ca Kongo FARDC ndetse n'abafatikanije bari kurasa bikomeye cyane ku banyagihugu ndetse no ku birindiro byabo, akaba ariyo mpamvu nabo bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo birwaneho. Kanyuka avuga ko bibutsa umuryango mpuzamahanga ko ntacyo irimo gukora ingo itabare abaturage muri Masisi no gukumira ingengabitekerezo y'amoko yamaze kwimikwa muri Kongo, bikozwe na Perezida Kisekedi yifashishije FARDC, FDLR ndetse n'iyindi mitwe itandukanye harimo SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe no ku munsi w'ejo ku wa gatatu hafi y'umujyi wa Goma nabwo humvikanye urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu duce kwa Mugunga, Ndosho no mu tundi duce twinshi tuzengurutse umujyi wa Goma, aho nyine ibintu bishobora gufatira n'umujyi wa Goma kubera ukuntu FARDC yakajije ingufu kandi ivuga ko igomba kurangiza burundu ku butaka bwa Kongo intuza abagwanyi ba M23 bamaze iminsi bafise ibice bitandukanye bya Kongo, aho nyine bamaze iminsi bavuga ko bariko bararwanira uburenganzira bwabo, ariko leta ya Kinshasa ikaba itabikozwa. Muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kane imirwano irakomeje hagati ya FARDC na M23, aho impande zombi zirimo gushinjanya kugabanaho ibitero, bikaba bitoroshe kugenzura uri mu kuri n'uwigiza nkana. Abanyamakuru begereye leta ya Kinshasa baravuga ko imirwano yakomeje kuri uyu wa kane itariki ya 1 Gashyantare hagati ya M23 na FARDC ifatanije na wazalendo muri teritwari ya Masisi. Baravuga ko amakuru aturuka aho imirwano iri yemeza ko inyeshyamba za M23 zitambitswe bikomeye ubwo zageragezaga kwerekeza muri Sake, zigahitamwo kwagura ibirindiro byazo inyuma ya Mushaki zishaka kwerekeza muri Rubaya. Ngo umwe mu baturage bo muri Mushaki yavuze ko M23 yateye kare muri iki gitondo ibirindiro by'ingabo za Kongo irushonga ku muhanda Mushaki Rubaya. Inyeshyamba ziragerageza kujya imbere ku ruhande rwa Rubaya nyuma yo kwitambikwa bikomeye ahakikije udusozi twa muremure no mu kwerekeza Isake.
uyu yakomeje agira ati ubu moto ziratambuka ariko ni ubwoba bwinshi kuko amabombe ku mpande zombi ni menshi cyane. Ku ruhande rwayo umuvugizi wa M23 Kanyuka aravuga ingabo za leta ko ziriko zirakora amakosa akomeye cyane. Kanyuka aravuga ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo kuva mu gitondo cya kare bari gutera amabombe bakoresheje intwaro ziremereye na za drone mu bice bituwe cyane muri Karuba no mu nkengero zaho ndetse no ku birindiro byabo, aho avuga ko bari gukora ibitero bikomeye cyane ku nkengero zabo, kandi akamenyesha ko nabo bagomba kwihagararaho kugeza batsinze urugamba kandi bakomeje guhangana bikomeye nabo bariko barabarwanya. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye turi kuza kubashikiriza arabana n'ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.